Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya abanyakenya bayifatiye mu gahanga Perezida William Ruto bavuze ko kabije gusesagura umutungo w'igihugu mu nyungu ze bwite nyuma yuko bimenyekanye ko ari kubakisha kiliziya mu biro bye kandi abatagira ingano barya rimwe ku munsi cyangwa ntibanarye kubera ubukene bunuma n'ubuzima bwahenze muri iki gihugu. Ikinyamakuru The Standard cyavuze ko Bwana Ruto bivuga ko yaba ari gushaka kubaka urusengero ruzatwara miliyoni imwe na miliyoni 200 z'amashiringi kandi akazava mu misoro y'abaturage. Amakuru avuga ko uyu mutegetsi ukunze kwigaragaza nk'ukunda gusenga cyane akiri Vice Perezida w'ubutegetsi bwa Uhuru Kenyatta yaba yarubatse urusengero ruto n'ukuvuga chapelle nayo itaravuzweho rumwe. Icyo gihe ngo avuga ko azubaka ururimi ruzarakara. Uru rusengero ruvuga ko ruzatwara akavagari ka miliyari irenga. Amakuru agaragaza ko ruzajya rwakira nibura abantu 8,000 bicaye neza. Ubu ngo igishushanyo mbonera cyamaze gukorwa ndetse na kompanyi zarwubaka irazwi nubwo itigeze yemera gutanga amakuru ahubwo kuko n'abanyamakuru bashaka kumenya uko umushinga wa perezida ku giti cye waba uteye. Iki kinyamakuru cyavuze ko mbere yo kwiyamamariza kuba perezida muri 2022 Perezida Ruto yajyaga ateranyiriza abantu be muri chapelle yubatseho yakoreraga akiri Vice Perezida akabaha gahunda. Ubwo yari amaze gutsinda amatora umutegetsi yasezeranije abanyamadini ko azabashakira ahantu hitaruye bazajya bahura bagasenga kandi uko kubaka izi nsengero. Perezida wa Kenya ngo bavuga ko ari ikimenyetso ko igihugu kiyoborwa n'Imana. Mu minsi yashize Perezida William Ruto yanenze ko yishyuye akavagari k'amamiliyoni y'amashiringi umunyamerika uvuga ubutumwa Ben Hinn ngo aze kubwiriza muri Kenya kandi hano ngo yakoze mu mufuko wa leta aramwishyura. Uyu mushinga wo kubaka urusengero wa Perezida Ruto kandi rubanda rwicira isazi mu jisho babaje abanyakenya basaba ko uyu mugabo bashinja kwiba kurusha abandi banyakenya yaguzwe amazi atararenga inkombe. Icyo baje abanyapolitiki ba Kenya nuko perezida wabo ari kwica itegeko nshinga nkana kuko ubutegetsi butemerewe kwivanga mu madini. Noneho ngo nazanye urusengero mu biro bye harimo guke kubirebana n'itegeko nshinga wabwiye ikinyamakuru ko Perezida Ruto nta ububasha na buke afite bwo kugira ikintu wibaka mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuko ari perezida kandi azagenda hakaza abandi akibaza uwo muhebwa ububasha bwo kuribata nka n'itegeko risumba yandi mu gihugu. Abanyakenya bavuze ko igihugu cyuzuye insengero zibarirwa mu bihumbi bakumva ko nta mpamvu yumvikana yatuma Perezida Ruto ashaka kubaka urundi rusengero runahenze mu misoro y'abaturage. William Ruto ufite intambara nyinshi ari kurwana nazo muri iki gihe harimo yo kugumana ubutegetsi agahabwa manda ya kabiri. Ubu arashaka kubaka izi nsengero ariko batavuga n'ubutegetsi bwe batangiye kujya mu baturage kumutesha icyizere bavuga ko babeshya ari umunyabinyoma kabombo badakwiye kuzongera guha intebe y'umukuru w'igihugu. Abarimo Rigathi Gachagua wahoze ari Vice Perezida ndetse na Kalonzo Musyoka wahoze ari Vice Perezida ku wa kane batangiye ingendo mu burengerazuba bw'igihugu babwira abaturage ko perezida wabo ari igisambo cy'ingufu cyababeshye bakagiha amajwi ntikibuke ko aribo bagishyize ku butegetsi. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika manatwe ubutegetsi bwa Tanzania bwikoze ku ijosi bukarahira bukirenga ko nta mugambi wo kuroga umunyapolitike Tundu Lissu muri gereza wafungiye nk'uko byari byabaye kimwe ku mbuga nkoranyambaga. Ishyaka Chadema Bwana Tundu Lissu abaye perezida ku wa kabiri ryatangaje ko ryamenya amakuru y'ibanga ko ari umugambi w'ubutegetsi wo guhitana umuyobozi waryo Bwana Tundu Lissu kandi ko atari ikintu bwakina nacyo kuko busanzwe buzi neza ko leta ya Samia Suluhu Hassan ikoresha uburyo bwose ishoboye kwikiza abantu bose idashaka. Uyu munyapolitiki arafunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu no guhumura abaturage ibishobora kumwicisha bimuhamye. Umuryango mpuzamahanga uharanira demokarasi watangaje ko nawe uhangayikishijwe n'ubuzima bwa Tundu Lissu usaba leta gukora ibishoboka byose ubuzima bwe bukarindwa. Iyi nkuru y'irogwa rya Tundu Lissu yaciye igikuba ku isi hose cyane ko nabaye umudugudu abantu bose ku mbuga nkoranyambaga bamagana umugambi wo kumuvutsa ubuzima. Muri 2017 umunyapolitiki utari pfana yagabweho igitero n'abataramenyekanye bamurasa amasasu 17 ararokoka nyuma yavuze ko akeka ko ari abantu ba leta. Umuyobozi wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi David Makarista nawe yatanze impuruza asaba leta ya Tanzania ko itagwa muri uyu mutego wo kuroga Tundu Lissu muri gereza asaba ko ubuzima bwe burindwa nk'imboni y'ijisho. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Tanzania yashubije umunyabure ko amakuru ari igihuha cyambaye ubusa Tundu Lissu ameze neza kandi agikomeje inzira yo guhangana mu mategeko n'ubushinjacyaha ku byaha akurikiranweho. Tanzania yariye ko iki gihugu kitigeze kandi kitazigera ngo kitanarota kirogera umuntu wese muri gereza. Abanyatanzania ku mbuga nkoranyambaga bahise bibukiranya ko nta nduri ivugira ubusa ku gasozi kandi ko atari bwo bwa mbere umunyapolitiki yabarozwe muri iki gihugu. Bagaruka kuri nyakwigendera Philip Mangura wari Vice Perezida w'ishyaka ICM muri ku butegetsi wituye hasi mu nama agahita apfa 2020. Isuzuma rya muganga rikaza kugaragaza ko yarozwe bati na Tundu Lissu niba bishaka barabumwesha. Nasimbukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika baziko amashyaka atavuga n'ubutegetsi bwa Uganda ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu yasabye ko impinduka mbere y'amatora ari umwaka utaha kandi basabye ko abasirikare bavanwa mu bikorwa by'amatora. Nobati Mao perezida w'ishyaka Democratic Party usanzwe uri minisitiri ushinzwe itegeko nshinga muri Uganda mu mvugo yahuranije anenze ingabo za Uganda. Uyu munyapolitiki abanya-Uganda bashinja gushaka kurya bose nka Bwana yavuze atarumahuha agayisirikare ko gishimwa mu mahanga wo cyorezwa mu butumwa bw'amahoro
nyamara kikaba ruvumwa mu gihugu imbere. Asaba abayoboye ingabo kwikubita agashyi. Bwana Moyo yavuze ko ubusanzwe abapolisi rero bashinzwe kuba mu bikorwa byahuje abaturage, agasanga kuba banyitiranye n'abasirikare gukabya cyane. Perezida wa Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu muri Uganda yunzemo ko ntaho byabaye ko abasirikare bajya mu myigaragambyo y'amahoro yakozwe n'abaturage. Yavuze ko bibabaje kubona abasirikare bakoreshwa mu nyungu zitari iza rusange. Mu nama yahuje inzego zirimo amashyaka muri Uganda bagaragaje ko niyatabaho kuringaniza imbaraga, amatora y'umwaka utaha azaba mabi kubera ko aherutse mu myaka 5 ishize abantu 56 bayaguyemo kandi bigizwemo n'abasirikare. Inzego zose zemeranye ko amatora atari intambara kandi ko ubuzima bugomba gukomeza, ariko bagasanga ari bibi kubona umutegetsi w'ushobora abasirikare guhangana n'abasivili abapolisi batabuze. Mu matora aheruka mu kwezi gushize muri Uganda mu karere ka Kawempe North nabwo habaye akavuyo, bishyirwa mu majwi ko byatewe n'abasirikare baje kuvangira abaturage. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe umujyanama mukuru wa President Donald Trump kuri Afurika yavuze ko ibiganiro hagati ya leta ya Kinshasa na M23 bishobora kugera ku cyiciro cya nyuma muri iki cyumweru. Gusa amakuru avuga ko intumwa z'impande zombi zisubira i Doha mu mpera z'iki cyumweru. Ibi biganiro byahagaze mu ntangiriro z'ukwezi gushize ubwo intumwa zavaga i Doha nta ntambwe nini itewe. Iruna makuru Reuters byemeje ko umuhuza Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yahaye intumwa z'impande zombi inyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro ngo zijye kwiganiraho n'abakuru bazo. Nyuma y'amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo Kinshasa mu kwezi gushize, hategerejwe cyane icyo Kinshasa n'M23 no bazageraho i Doha mu murwa mukuru wa Qatar. Mu ijambo yerutse gushyikiriza Perezida Tshisekedi yashimye ubuhuza bukorwa mu ibanga bwa Qatar. Nibyo koko kandi si amakuru menshi yagiye ava i Doha mu biganiro byabaye mu kwezi kwa 4 n'ukwa 5 byahuje M23 na leta ya Kinshasa. Ku nshuro ya mbere kwa 4 n'utwa M23 agaragaje urutonde rw'ibintu 8 usaba leta ya Kinshasa muri ibyo biganiro. Mu kiganiro abanyamakuru uyu mutwe washinje Kinshasa kudaha imbaraga ibiganiro bya Doha no kudashaka kumva ibyo usaba. Abakuru ya M23 ku wa 4 bavuze ko biteguye gusubira ku meza y'ibiganiro i Doha. Mu kiganiro y'abanyamakuru ku wa 4 Thérèse Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yavuze ko nta byinshi yavuga ku biganiro bya Doha biteganyijwe, ko bazabyitabira kandi bizeye ko bizagenda neza. Gusa ibiganiro bigiye kuba biboneka ko urubona ari igitutu cya Amerika nk'undi muhuza ushaka ko amakimbirane arangira vuba kubw'inyungu bwite za politike kuri Donald Trump n'ubutegetsi bwe n'inyungu z'ubukungu za Amerika n'iz'ibi bihugu bishyamiranye nk'uko abasenguzi bamwe babivuga. Masadi Bronse yabwiye abanyamakuru kwa 4 ko Amerika yitegura kwakira inama izahuza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa Washington mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga, kandi avuga ko Washington yizeye ko ibiganiro bya Doha bizaba byarageze ku bwumvikane. Nyuma y'amasezerano y'amahoro hagati ya Kinshasa na Kigali, hari impungenge ziri kugaragara mu mugambo w'abanyapolitike b'impande zombi hamwe n'imirwano hato na hato ikomeje mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo hagati ya M23 n'abarwanyi b'abazarendo bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Izo mpungenge zishingiye ahanini ku buryo amasezerano azashyirwa mu bikorwa, aho abategetsi ba Kinshasa bavuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo. Kigali nayo ikavuga ko Kongo Kinshasa igomba kubanza gusenya FDLR kugira ngo Kigali ibone gukuraho ingamba z'ubwirinzi ivuga ko yafashe. Masadi Bros avuga ko amasezerano yasinywe i Washington agomba kubahirizwa vuba, akavuga ko umutwe wa FDLR ushobora gusenywa mu gihe cy'amezi gusa. Ku wa 4 Minisitiri Kayikwamba avugana n'abanyamakuru yibajije niba koko FDLR iteye inkeke u Rwanda, ati niba koko ariko bimeze amasezerano ateganya uko bizakorwa tukazaburangiza burundu nk'uko tugomba kurangiza ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo Kinshasa, kandi ntacyo zataye bagomba gutaha. Kubireba M23 amaso bahanzwe ibiganiro bya Doha bigiye gusubukurwa. Gusa kuri iyi nshuro uko bigaragara ni ku gitutu cya Amerika cyo kugera ku bwumvikane no gusiganwa n'igihe. Icyakora umuvugizi wa M23 Bwana Lawrence Kanyuka anyuze kuri urubuga rwa X yabaye nk'uwakana amakuru yatangajwe na Masadi Bros ko gusinya birivuva muri Qatar. Yavuze ko kugeza uyu munsi nta mushinga w'amasezerano uhari wateguwe ushobora gusinyirwa muri Qatar, bitandukanye n'amakuru yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga n'ibyatangajwe na Masadi Bros. Mu mahanga ya kure mbabwire ko Urusiya bwabaye igihugu cya mbere cyemeye ku mugaragaro ubutegetsi bw'abatalibani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afghanistan Amir Khan Muttaqi yavuze ko ari icyemezo cya gitwari. Ku wa 4 yahuye na Ambasaderi w'Urusiya muri Afghanistan Dmitry Zhirnov mu murwa mukuru Kabul. Mu gihe Zhirnov yamugezeho ku mugaragaro icyemezo cya leta cyo kwemera emeye ya Kisilamu ya Afghanistan, Minisitiri Muttaqi yavuze ko cyari icyiciro gishya cy'umubano mwiza, ubwo hari n'ubufatanye bwubaka ndetse ko iyo mpinduka izabera urugero ibindi bihugu. Abatalibani bashatse kwemerwa mu mahanga no kubona ishoramari kuva basubiye ku butegetsi muri Kanama mwaka 2021, nubwo ari amakuru ava ko barimo kugenda barushaho guhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yasohoye yavuze ati twemera ko igikorwa cyo kwemera ku mugaragaro leta ya Kisilamu ya Afghanistan kizatera imbaraga ishyirwaho ry'ubufatanye bw'ingirakamaro hagati y'ibihugu byacu byombi. Iryo tangazo rivuga ko Urusiya bwabonye amahirwe y'ubufatanye mu bucuruzi n'ubukungu mu rwego rw'ingufu, gutwara abantu n'ibintu, ubuhinzi n'ibikorwa remezo, ndetse ko Urusiya buzakomeza gufasha Afghanistan kurwanya inkeke z'iterabwoba n'ubucuruzi bw'amagendu bw'ibiyobyabwenge. Urusiya bwabaye kimwe mu bihugu bike cyane bitafunze ambasade zabyo muri Afghanistan mu mwaka wa 2021, ndetse bwatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram ko kwagura ibiganiro na Kabul ari ingenzi ku mutekano mu karere no ku iterambere ry'ubukungu. Urusiya bwanabaye igihugu cya mbere cyasinye amasezerano mpuzamahanga y'ubukungu n'abatalibani
muri 2022 ubwo bwemeraga kujya bugurisha ibitoro, gaze n'ingano kuri Afghanistan. Muri Mata y'umwaka Abatalibani bakuye ku rutonde rw'Uburusiya rw'imiryango y'iterabwoba bugamije gucira inzira ishyirwaho ry'ubufatanye bwuzuye na Afghanistan nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya bivuga. Muri Nyakanga umwaka ushize Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko Abatalibani ari inshuti yabwo mu kurwanya iterabwoba. Abahagarariye Abatalibani bajyaga mu biganiro i Moscow muri za 2018. Ibihugu byombi bifitanye amateka y'urusobe nyuma y'uko bwahoze ari ubumwe bw'Abasoviyeti ahanini n'Uburusiya bwo muri iki gihe buteye iki gihugu muri 1979 mu karwana Afghanistan mu ntambara yamaze imyaka 9 yicamo abasirikare mu 15 b'ubumwe bw'Abasoviyeti. Icyemezo cya RSS cyo gushyira ubutegetsi Kabul bushyigikiwe na RSS cyatumye Soviyeti baba igicibwa mu muhanga, nuko amaherezo bava muri Afghanistan muri Gashyantare umwaka wa 1989. Leta zo mu burengerazuba bw'isi n'imiryango y'ubutabazi byamaganye cyane leta y'Abatalibani by'umwihariko kubera ishyirwa mu ngiro ry'amategeko akaze ya Kisilamu ya Sharia abuze ibintu byinshi abagore n'abakobwa. Mu myaka ine ishize abagore babujijwe kwiga mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza, ndetse ntibashobora kuva mu ngo zabo batari kumwe n'umuntu w'igitsina gabo baherekeje, kandi bategetswe gukurikiza amategeko akaze y'imyambarire. Amategeko arushijeho kugira ibintu abuza, ndetse amategeko mashya agenga imyitwarire myiza abuza abagore kuvugira hanze yo mu rugo rwabo. Umuryango w'Abibumbye wavuze ko amategeko ari apartheid cyangwa se ivangura ishingiye ku gitsina, ukomoza kuri politiki y'ivangura apartheid bagashaka bo cy'abazungu banyamuke bahoze bakora muri Afurika y'Epfo. Loni yanavuze ko ubutegetsi bw'Abatalibani bwakubitiye mu ruhame ndetse bukorera urugomo bahoze ari abategetsi ba leta ya Afghanistan. Akanama k'umutekano Loni kafatiye Afghanistan ibihano bikomeye mu mwaka wa 2021 birimo cyane cyane gufatira umutungo wa miliyari hafi 9 z'amadolari y'Amerika y'ubutegetsi bwari buriho bwa Afghanistan, mu gihe Ubushinwa, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Uzbekistan na Pakistan byose byagennye abambasaderi babihagarariye Kabul. Uburusiya nicyo gihugu cyonyine cyemeye ubutegetsi bw'Abatalibani kuva basubiye ku butegetsi mu myaka hafi n'ishize. Mbabwire kandi ko inkongi y'umuriro yibasiye ikirwa cya Crete mu gihe cyangije byinshi, ndetse abantu barenga 5000 barimo abahatuye na ba mukerarugendo barahungishwa. Ikirwa cya Crete ni kimwe mu bisurwa na ba mukerarugendo benshi mu Bugereki, cyatangiye kwibasirwa n'inkongi y'umuriro kuwa gatatu. Hashya ibintu byinshi kubera umuvuduko w'umuyaga w'uhuhaga, ariko inzego zishinzwe kuzimya umuriro zavuze ko ku itariki Nyakanga umuyaga wari uri kugabanuka. Magingo hamaze kwimurwa ba mukerarugendo 3 n'abaturage basanzwe batuye kuri iki kirwa barenga 2000. Kuva uyu muriro watangira kuyibasira hari abashinzwe kuzimya umuriro 300, imodoka 40 n'indege 6. Imijyi ya Athens na Tika nayo ifite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'inkongi y'umuriro.